Moya wamadlathule sihloko lengena ngaso kulendzaba yanamuhla la khona ngiyawukhuluma ngamadlathule. Madlathule ke umoya wemhobholo, umoya webugovu, umoya wemona, umoya wamadla yedwa, umoya lobitwa ngekuthiwa eat and be silent. Ngumadlathule ke loyo. Lo moya lona ke utholakala kubantu abanyenti, especially labasetikhundleni labasemathubeni ekuleader emathubeni nje e-leadership, noma kuhulumende, noma kusemasontweni, noma kuma non-governmental organizations, noma kusemaphathini. Lo moya wamadlathule mnyenti kakhulu lona, umoya wemhobholo, umoya webugovu. Now let me give you a background ukuthi uqhamukapi lo moya wamadlathule, uyini empeleni nasembambeni yakhona lo moya wamadlathule. Now lapha ngeminyaka yema 1780 le minyaka leyo nje ma 1780 kuta kuma 1800 until lapha kuma 1815 1828. Uma sihlola ngekwemlando eSouthern Africa yake yaphathwa somiso lesikhulu, kwaba nendlala lenkulu. Leyo ndlala leyo ke yabangela ukuthi bantu badevelophe lo moya webugovu, lo moya wemhobholo, lo moya wekwemana, lo moya ukuthi umuntu nakathole lutho lodlekako adle yedwana macedza asule umlomo athi phimbitha athula athi thu. Leyo ndlala leyo yabanga ukuthi umuntu agodlele ngisho ihlobo takhe angatiniki nakukhona lokudlekako, uvela adle yedwana macedza asule umlomo athule athi thu, angaphi ngisho sihlobo, angaphi ngisho umndeni, angaphi ngisho umfanakhe. Ingakho ke yase yethiwa ligama ke leyo ndlala leyo kwathiwa ngumadlathule, ngoba umuntu angathola lokudliwako uyatidlela nje yedwana athule athi thu. Bathi ke belumbi ke bona eat and be silent, kuyavakala. So lo moya lona ke noma ke le ndlala lena ke yamadlathule yase yakha le spirit sebubi la ku system yebantu. Khumbula kadzeni bantu bebaphanana, nakuhlatshiwe kamakhelwane abite namakhelwane, noma ngakuyahlakula kunelilima uyababita uyabona nje kuyajatshuswa, kuyasherishelwana. Lo mnyena kashaye inala yabhatata upha lo shaya inala yetindlubu, nalo ya amphelo bekunjinjiselwana kanjalo. Kodwa ke ngenxa yamadlathule nalo wasufunza kugodla into yakhe. Nabu ke bubi lobadalwa ngumadlathule. Uma uhlolwa umlando, madlathule wabangela ukuthi bese kuqala timbi temfecane. Le timbi temfecane leti kwaba ngilokuvukela imibuso, lokuvukelana, kuhlaselana. Babangwa yini lo sibacale lokuhlaselana? Babangwa ukuthi sekude lokuphanana, lone lutho sodla yedwana. Noma ungathi uyacela umntaka akasakuniki udidlela yedwana, noma ungathi uyacela manje lento yaseseyivusa lengane ke kulabanye njengaboShaka ngaleso sikhathi leso kaZulu. Ngulesikhathi Shaka sakhula wase uthatha ubukhosi kusenza ngakhona umswasigujana uba inkosi bakaZulu hlanganisa nebakaMthethwa badingiswayo. La ekithi eSwatini ngaleso sikhathi leso besinenkosi uBhuza kwezinde ngimasibekela, wahlohla Dvoye, uSobhuza lona lobitwa ngekuthiwa ngusomhlolo. Ngenhlanhla lenhle bebanebudlelwane banaShaka, ingako emaZulu akawahlaselanga eMaswati, neMaswati akawahlaselanga emaZulu. Budlelwane la bebuceka khona bobusemkhathini wemaZulu nemandebele kumfokadi nzini lo bitwa ngekuthiwa nguzwide. Nako lapho ngathi budlelwane bebungekho buhle kahle khona. Lona lebeka inkosi yemandebele, kuyavakala. Now naku ke lokase kuyendeka le ndlala lena ke njengoba sengishito ukuthi yadala ukuthi bantu
babe nalomhobholo nalobugovu bangabe basephana lokho kwase kuqala kudala lokuthi lode afune ukuthatha ngengane kulona lonako kwase kuqala ke letimbi temfecane manje la ngikhona khona namhla ngisekuthenini nanamuhla abantu solo bahamba naleso spirit leso sebugovu le spirit sendlala le spirit sekulamba lesemona sekungafuni ukuphala omunye umuntu ingako la basetikhundleni etikhulu tahulumende bathi noma ngabe sebayibile imali sebayitshontshile ingemabibi kodwa basachubeka basatshontsha abafuni kuvuthuka ngisho imvuthuluka ivuthukele kuloluntu basachubeka basatshontsha athi umuntu noma kuthiwa ungema multimillionaire athi noma umuntu athi kahle ukuthi utawufa ishiyele imali kodwa usaqhubeka usatshontsha umoya wamadlathule umoya wemhobholo ke lo umoya webugovu nalaba semasontweni bafundisi nabo abalibale kusenga imali ngema strategies zithe eminikelo basenge agqame yedwa umfundisi anjinge yedwana anjinge ngaleli bandla asenge labazalwana basenge bazibaphuma ingadi ngumoya wamadlathule ke loyo ngumoya wemhobholo ngumoya wasathana emaphathini ngisona leso baphathi ema executive emaphathi asenga laba followers abo awasenge imali bona banjinge bahambe ngethi umuntu akanokusha wahlale emahotela abadle kahle lo luntu libhuqabhuqe indlala ligayingwe indlala lapha phasi lapha ngumoya wamadlathule ke lona ngumoya webugovu ke lo manje ke njengoba sengishito ngathi lo moya lona nasendulo waqhamuka endulo lo moya lona ke wadala ukuthi kube naletimbi temfecane lo mfecane ke lo bathi ke besuthi bona difaqane lo moya lona ke bawusho lokuvukelana mawu checka ke nala kithi ke singemaswati sekukhona lokuvukelana kubangwa ngulendlala lokuthi laba labanako badla bathule laba labete bagayengwe ngilendlala bese kudala ke lokuvukelana ke lokho laba labagayengwa ngilendlala sebayavuka umbhejazane ke manje bavukela laba labanako kuyavakala seyiqala lapho ke manje lokuhliphika kwelive sekuqala lapho ke manje lokusaka ke kwekuthula sekuyabaleka ke kuthula sizathu yini laba labasetikhundleni laba kuma positions badla bathule bakhohlwe ukuthi kunaloluntu lapha lolugayengwa ngilendlala badlela nje bona badle bathule bangenwe ngumoya wemhobholo ngumoya wobugovu uthi noma ngabe usuthi abachubeka abhimbizela azathi bakele yena yedwana angabi nekuthi awu phela sesidlile asengidlise nalabanye bantu balibala kufuna kudla bafuna kudla thili umoya wemhobholo ke loyo lo moya loyo ke uyalibulala live as we speak kunetive leti agcine sethi kushwabzelekile daphela danyamalala noma ke dagwinya nguletinye tive ngenxa yani yamadlathule ufike ahliphite live ahliphite ekuthula asubhasobhe ke lo moya lo ngoba ungaslipha istela nathi lo lelive lethu ngiconze kuthini nine etikhundleni ikakhulu kade tahulumende nine leni influential engasethi malini yekelani kudla nithule yekelani ukuthi dlela le mali emaswati nodwana ngoba emaswati agayengwa indlala ngetindlela etinyendi kakhulu lento leyo itawubanga umfecane kude lo uthandzako ke umfecane bantu namhlanje lokusolo banemihuzuko yemfecane kuyavakala umfecane awuzange enjoye noma ngangibani awumnanzi ngoba umfecane uthi ngikumuka ngendluzula sengiyamuka ke manje sengikuthathela ngendluzula ngithatha nalomhlaba wakho lohleli kuwo ngithatha nalempilo yakho umfecane ke loyo so asisufika esigabeni semfecane ngenxa yani yebugovu moya wamadlathule lo moya lona ke awudzingi kuyawuthandazela emabandleni ngoba nalapha emabandleni kugcwele wona bafundisi labanyenti babambe basenhli babanjwe ngulomoya lona webugovu ingako bafundisi bafuna kugqama bodwana ingako bafundisi uthi umzalwane nakabona ukuthi no senginikeliswe kakhulu la sengikhathele awuthi ngiphume ngiyozizama kukhonta kulenye libandla umvomfundisi sasonga tsatzalata akuqalekisa engathi wena sowuhlubuke enkulunkulu kanti wena awukahlubuki enkulunkulu uhlubukwele libandla lakhe
leli bhizi lokusenga uhlubuke khona ufuna kojoyina linye akuqalekise umfundisi unamoya wamadlathule yena ufuna le mali la kuwe interested la kule mali apheke ukugulula nje apheke ukugula nasemaphathini ngishona lesho ungako emaphathini nakhona kunaloku kugululana nje bayakugulula nje bakugulule emabele aze abe maphece endeso abe ngemahliphasi sebakhame kwaphuma lonke elibisi bakhama baze bakhame ngishingadi yinto leyenteka nako uhulumende kanjalo bohulumende basisenga imihla ngemalanga basisenga bohulumende bakumgodi kawugcwali kuyavakala ngulo moya webugovu ke lo nathi uyayibuka le mali iphelelaphi kunema individual la ngema master in eating the money lane tisu letikhulu letingagqwali laba bomgodi kawugqwali iyagqushwa nje imali iyagqushwa ngeliminithi kunemali yangena nje kuye iyagqushwa nje kuye uthi ibute ukuthi le mali yonke lokuthi ifunwe ibitwa ngeligama lakhe yakhe yonke lena ngebunjani bakhona ngoba utawufa ayishiye ahluphekise sive umuntu kunema billions nje lamanengi lasetandleni abantu abayifew labagodli lawo ma billions lawo angatransforma lonke lelive lemaswati lawa ungaphela wonke lo moya umfecane lo moya wokuhebhana kodwa ngaloko ukuthi bantu bangenwe ngomoya wamadlathule bayibambile leyo mali leyo bayigodlile asiukhulekeleni asiudivorceni lo moya wamadlathule ingako abantu abanye basinabafa bafe bavetela ugalo ngoba bafuna ukuncanzeka bakhumbula le mali abayishiyile nasemathuneni abo uthi umuntu afile uthi athola thuno lakhe selihubhekile ngoba uzama kubuya ufuna kubuya back atodla le mali kanti ungaze uhambile bekune to avoid ukuthi ufe ube uvetela ugalo yekelani kudla imali yamaswati coshani moya wabomadlathule coshani umoya webugofu naloyo akade ukuthi siyaphilelana lamhlabeni we live to share ungabe ligofu udle wedwana lento leyo iyawudala umfecane kuyavakala